Omukushaguza ekiro kya Mariam aha kanisa ya St Andrews Church of Uganda omu district ya Kyegegwa abakazi ba Mothers Union batandika n'okukumba okwetoroora etawuni ya Kyegegwa okworeka obukuru bw'ekiro eki. Hakurataho kushaba okweshongora ebyeshongoro ebikusiima Mariamu n'emizaano eyaba neeyoreka oku Mariamu yazaire Yesu. President wa Mothers Union omu bureeberezi bwa Rwenzori niwe yaburira kandi yashaba abakazi okuha abashaija baabo ekitiinisa. Omukazi omwerinzi abanza abarabaramu ekigambo kujya kubaza kinu omusajja wange kiramukaza irundi kiramulindira mu ngonzi zaitu aboro obwire obundi abakazi n'engonzi zaitu tuzimazire nk'abasajja habw'ebigambo byaitu twesame n'amagezi. Abakazi abagakurahira hano mwabahurira nibagamba ngu nibaija kurorera engeso z'abaana baabo kuba kutuba celebrating ekiro nk'eki nitwishika Mary ebiyarabiremu akaba ari omuntu ahunami konka nahuriza kuruga Ruhanga nitwe nk'abakyara eki tukwega ngu n'omumaka gaitu byona tuba nitukora tube nituhurira kariya Ruhanga ebe nitutwara mubyo tuba nitukora. Venerable Reverend Samuel Mugabe Sabadikoni wa Humura yashoborera habw'enki ekanisa neejaguza ekiro kya Mariamu. Mu kigambo okusobora kwetantara obutabanguko omu maka nikyo tubeerire n'omutwe muno ngu abakazi nibebembera omu kurwanisa obutabanguko nabweki itwe nka aba Mothers Union kiro kinu tukikozere nitwegeseza abandi bona ngu bamanye ngo butabanguko mu maka kibi. Zoberi itwa abakazi ba Mothers Union kujaguza ekiro kya Mariamu owatuzarira omujuni ninsima abakyara ahabo kugira ngu bafayo munonga kandi babaha mukoro ogu nsima president weitu wa Rwenzori Tom Bright Amoti MP wa Chaka Central niwe yaba ari omugenyi mukuru kandi yahiga abakazi okwejumbira omu bigombe by'entunguuka. Nikibasakisa kandi omushaija noja kuzara omwana w'omwojo kandi amaani gaturabona gaita gakusangire otwarenda ozara omwana w'omwojo izina yeretwa Yesu kandi ari omuzibu w'abantu. Abakyara abantu kutanganatangana bakacumba bakalya kwonka tikikora makuru baitu baina kuba baina ensaho ekuleta entashi. President wabu wa bakyara wa Mothers Union yagamba nti najagezaho kuteka esira kurangwa abantu bano batunga ebitebe kuyimukya n'okuyambangana kura makagabo gabakurundu. Abakazi mwenda bayegita omu kigombe ekya Mothers Union aha mukoro ogu. Gasha kwa Daniel Bingana.